nuko rero urugamba rero rukaba ruremye muri Minembwe aho abasirikari umubare urenga 20 twavuze 20 ushize cyangwa 20 amakuru dufite nuko ibihumbi intambara zose barwana nizo kugira ngo babeho gusa nta yindi nyungu tibasaba inoro tibasaba ubuyobozi runaka tibasaba iba bakeneye kubaho kw'abaturage ba rero reko turamusaba dukurikiraho bari hatandukanye nanone kandi tunabiseguraho kuko urwanye twari duhuze ejo n'umunsi w'ejo ariko nanone twari mu kazi k'ubwoko n'ubundi abantu bagerageza barebe ku rubunga hari amavideo twashizeho yuko byagenze umuhango wabaye umuhango munini cyane tunashimira nanone kandi mama Mapendo babashe kuza kwifatikanya n'abanyakenya hano iwacu twebwe nanone kandi tunashimira na Fande Rutebuka umugabo w'intwari cyane rwose grand frère tuguhaye salute kandi urugamba watangiye n'Imana yakurinze nimba ari abagabo barwaye muri isi baciye hakomeye arimo wanyabwe bumeze nka burya bwa Daniel no mukanya twari no mukiriyo c'izindi twari zacu n'ubundi yavuze ngo yagezaho yishima hano mu ngohe akaza yikura mwinda mu ngohe ingohe zikaba mwinda tekereza handi uriya mugabo aciye mu bikomeye aciye mu bikomeye Fardesira yabibitera biwe yica abavandimwe inzira acemo zitoroshe zo kurwanira ubwoko intambara igitangira niba bavuze ati turashize nanone kandi organiza akora unité cyangwa se nwayo ya mbere twirwaneho n'uriya mugabo rwose umugambi wo kudukura mu gihugu wamaze kuzura wuzuye uriya mugabo arazisitana bari ari kumwe ari mu bagabo bubatse twigwana irahagarara uko niko rwose yego rero ndumva twakwinjira amakuru yacu hanyuma wenda twayavugaho tuvuge muri ho plateau de Minembwe none kandi tubegereza amasisi hanyuma tuze none gusoza twiyamakagara yego urakoze cyane reka duhite twinjira mu makuru nkuko bisanzwe uyu munsi ni tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 nubwo umunsi w'ejo tutabashe kubagezaho amakuru y'uburyo imirwano imeze cyangwa se ko ho plateau yiriwe ariko nanone ntibizabujije ko gahunda n'ubundi z'ubwicanyi zikomeza cyangwa se by'ibitero za leta bikomeza kwibasira abaturage ndagira ngo rero tuze kuyahera ku munsi w'ejo hanyuma tuze kubabwira n'uyu munsi uko byiriwe cyane ku murongo w'urugamba ndavuga muri Minembwe mu by'ukuri no ntambara twababwiye kugeze hafi ibyumweru 2 ariko ikaba ikaze mu minsi nk'itandatu aho intambara yasatiriye Minembwe ubwo ko bahazi waiva muri ho plateau cyangwa se chaîne de Mitumba ugaragaza kumanuka ikamuri kivete ya Minembwe hasi none iyo ntambara ikaba yaragize ubukana burenze cyane aho hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe nanone kandi twibusaba dukurikira ko imbaraga ziyazi Rwanda ubunyine atari zijya bamenyereye amakuru dufite nuko ingabo za FARDC zino zisanzwe zose zasubijwe inyuma zaziriya mandazi ari za Fizi na za Kananda n'ahandi nanone kandi n'abazalendo nta muzalendo uri ku rugamba ziza zibonye agahenge ko gusahura no kunyaga no bagara baje gusahura noneho nuvuga ngo FARDC zisanzwe ziri inyuma ndizimo kurwana abazalendo bari inyuma uretse bene abangaba nyine bage batoranywa bake naba baberekera amayira bereka imvukire zahari imvukire zarazita amageneral n'amakoloni n'abandi aho ndetse abenshi bamaze kwasiga ubuzima nuko rero urugamba rero rukaba ruremye muri Minembwe aho abasirikari umubare urenga 20 twavuze 20 ushize cyangwa 20 amakuru dufite nuko ibihumbi bigera muri 35 arizo biri muri kagace gose karagace ka Minembwe abana abasirikari benshi benda kungana nk'abasirikari b'igihugu hari ibihugu bifite abo basirikari kuvuga ngo abasirikari bavuye hehe rero hariho igisirikare cya FDLR gifite abasirikari benshi cyane hakaba nanone Force Nationale ya Défense y'u Burundi ingabo z'u Burundi FDNB noneho hakaba ingabo z'abatanzania ku bwinshi noneho amakuru dufite nuko SADC nayo imaze gushiramo yele masarinke
kongo nayo ubwayo ifite gurupe yayo yise ngo ni lehibu rero ku ruhande rwa FARDC force speciale niyo ihari Rwanda abo ni lehibu batorejwe ahatandukanye mu Burusiya ndetse n'abandi za Israel bakaba n'abari abasirikari bazwi ubuhanga bukomeye cyane noneho cyane ngo nijoro cyane mpamvu bitwa hibu ku batazi hibu ni ibihunyira kandi igihunyira kibona nijoro barwana nijoro cyane noneho amakuru dufite ubu akaba harimo elema nyinshi zitari nkeya zaturutse muri Angola ndetse no muri Malawi kandi ubushize twavuze ko Angola jewe ntazanyishira amakenga ko Angola ntazanyishira amakenga Angola niyo yari iyoboye n'ubundi Afrika cyangwa se Union Africaine uwo ni Lorenzo mu gihe ubushize mwabonye abantu babonye message ziwe cyangwa se inkuru ziwe ndavuga za Union Africaine zamagana ibitero byamagana twirwaneho na AFC ariko ntizamagana ibitero bya leta zigaba ku baturage ubu ntabwo Angola iramagana leta kandi Angola ihora ibeshango irimo gusaba agahenge cyangwa se cessez-le-feu ariko nda evaluation ikora n'amagambo ihora amagambo ntiramagana FARDC ihora yica cessez-le-feu urumva rero ko Angola n'umufatanya ibikorwa mwiza cyane wa FARDC nanone kandi ni SADC jewe nkabona ko habe nazangabo zazungurutse zinjira Tanzania za South Africa zasebeye hari Goma nyinshi ndizigeze zisubira zazikibwi Tanzania akaba arizo n'ubundi zazamurwa muri ya misozi kugira ngo zikomeze wa mugambi wo kurimbura nanone kandi twibutsa abantu ko uyu mugambi ari umugambi wo kurimbura ikintu citwa umututsi mu karere iyo tubivuga ntabwo ari uko ntibinejeje ntibishimishije ariko n'ukuri bakaba bashaka rero iriya misozi y'iwacu cyane kukiguzi cyose Dr. iyo tuvuze ico kintu ngo kurimbura umututsi cyangwa se umunyamurenge hari abagenda bazana ngo umusirikare runaka uri muri AFC wese ngo uyu ni umututsi ngo uyu umuntu wese wemera akarengane k'abatutsi n'abanyamurenge muri Kongo uwo ni revolutionnaire muri revolution utari umututsi n'umuntu wese ushira mu gaciro uzi ubuzima bw'igihugu ko n'umuntu ufite ubumuntu uzi nuko igihugu cubakwa nuko amahoro uzi n'akamaro k'amahoro nuko amahoro arwanirwa donc n'umuntu udakunda ko kimwe mu gice c'ababende igihugu gishobora kugirirwa nabi cyangwa karimburwa akavuga ati numva akarengane k'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se abanyamurenge muri bamuwe ndetse n'abarwandofone za Rucuru n'ahandi nabo barafashwe nk'abakongomani ubwo nuvuga ngo abarwandofone nanone kandi biragara ku mututsi bikaba ibindi babonye nabitakwira ari kuri televiziyo bavuga ngo ubonye umututsi aguciyeho ngo uzumenya kuko ngo iyo ari satani ari criminel ndetse ashaka no kuvuga ngo Imana yaremye shitani ngo niyo yaturemye ibintu bibabaje ariko mu byukuri ngire ngo abo tubana ubuzima ku munsi n'umunsi abavandimwe abanyakenya abagenzi bacu bakongomani haba abanyarwanda n'abarundi abo tubana tubabaze niba batatubona nk'abantu barabona dusa n'ibikoko niba turi ibikoko batubwire kandi niba hari aho twakoshe dushobora none gusaba imbabazi cyane ariko umutekano turi abantu nk'abandi kandi nako twagaragaza kugira ngo tubane yego nta abantu bose ntibaba beza kandi Dr. twibutsa abantu ko imigwano yose ya AFC ndavuga M23 na twirwaneho intambara zose barwana nizo kugira ngo babeho gusa nta yindi nyungu tibasabe noro tibasaba ubuyobozi runaka tibasaba iba bakeneye kubaho kw'abaturage baho reka twinjire mu makuru tuzavuga kuri akantu uyu munsi rero byiriwe gutihariya intambara kuko twababwiye nyine kuko ingabo ari nyinshi cyane ariko amakuru dufite nuko nazo zapfuye cyane amakuru twabashije guhabwa n'abantu bari kuri tele nuko aduyi n'ubundi yarakiri muri za axe zose ubwo ni axe ya Mukoko garuka za Gakenke axe ya Bicumbi axe ya Kalingi muri Kalingi ubwo ni za Nyamabuguma nanone kandi axe ya Mutunda ndetse na Pwezero ari Rwisankuku naho axe zindi none nejo ntibarwanye ejo bundi nibwo aduyi yazamutse ku Kivumu yego azamuka ari mwinshi ndetse azamuka amasaha ya kumanywa
Kivumu ni axe ya za Rurenge muri wiyunitse Rurenge Rurenge ubwo binutse muri Rurenge n'interahamwe zazamutse neza hajya inyuma ya Kivumu umuhana ndabibagiwe neza niho haba umuhana uva Mwibumba umuhana munini wa FDLR cyane ni FDLR kuva hariya Mwibumba ugaruka aho bita za Gisanya ni FDLR gusa ariko amakuru dufite nuko bakubiswe cyane ndetse batanye intumbi zitari munsi ya 50 ndetse ngo bikabije nyinshi cyane barahunga basiga batanye intumbi ndetse n'inkomeri zabo ko ziritabwa mu minembwe ko ziravurwa rero muri no axe rero y'abacancuro y'abatanzania ariyo Sadeke bose ndetse n'abayibuni interahamwe hakaba habayeho agashaga gakomeye cyane aho ingabo zarwanye noneho aduye ngo ashaka kugira ngo wenda ni ingabo z'Imana zamanutse ziva mu ijuru iyo tubonye ntabwo ari ugukabya abantu bari muri Gakenke ya Mukoko nabo bazabitubwira aduyi yakubiswe ubamwijije kibira ariko igitangaje na amapfa yahabaye bavuze ko aduyi imirambo yuzuye imisozi yose nanone kandi axe ya Mutunda aho niho harebana na Bidegu n'irundo hirya ryo kwa ba chef bikino yego nibo bahoraga barasa za rundu za Bidegu bica abaturage bica n'inka noneho abantu bavuga ngo bari abantu n'abatabazi n'abashinyaguzi nanone kandi nabonye abanyamakuru bamwe bavuga ngo drone ngo amatelefone ngo ibiki tunabamagana kuko umuntu ku rugamba ntabafite umwanya uri telefone kandi tunabwira abantu ko ingabo zatwirwana ari ingabo z'inyamwuga na cyane cyane ko n'ubundi ibintu birirwa bavuga ngo drone ngo amatelefone ngo ibiki ziya ni drone zirasa zafashe cordon uvuga ngo iyi ni Minembwe kubita ibomba aho ritibukiye haba kunka haba ku muturage kandi reza kamikazi zifite n'ubushobozi bwo kurasa zikwegereye rwose riri hafi aho hafi yawe bitanasaba niyo telefone rero ingabo zatwirwaneho ni ingabo z'inyamwuga umuntu ufobya twirwaneho ntabazi igisika cyacu kandi abaye kudukora mu jisho no kutuzutsa twise ko twirwaneho nibwo buzima bw'abanyamurenge twirwaneho imaze imyaka irenga 8 harirwana n'ibisirikare ibi nyine bariye igisika cy'u Burundi n'igisika cya Kongo barwana umunsi ku munsi kandi badafite ubwishi ndani ibikoresho bafite ariko basha kubahangarika mu buryo budasanzwe noneho axe ya Mutunda niyo hari imbunda hari maze ihirasa abantu yego hari imbunda zo mu bwoko bwa Gatyusha zigezweho noneho izo mbunda nizo zahoraga zirasa hari ahantu ariko amakuru dufite nuko baharasi imbunda zibiri zikomeye barazitwika ubona ingabo za revolution aduyi wahoraga asheringa avuye za Mutunda asa n'ucitse intege noneho nanone kandi ibicumbi aduyi arakubitwa cyane nabwe arimo kuzamurwa ubu ngubu cyangwa se yazamuwe yinjijwe ikibira aduyi usa n'ufite ka resistance gatoya ni aduyi yo muri Karingi arututse za Nyamabuguma yambuka nanone asa n'uza mu Karingi hariya kwa aho ni hafi yo Masinga yego niho arimo kwa divansinga ashaka kuza ku murambi yo Masinga hariya kugira ngo aze gufunga inzira ihuza Minembwe na Mikenge muri bya bisambu hariya hafi y'umwana wa Bembe uzamuka mu bisambu ariko amakuru dufite nuko bamwitanze kandi barimo kumukubita bitoroshe nawe aduyi washakaga kwa divansinga nawe naciye mu misozi yo hejuru yagwitsa ngo kugira ngo aje gufata Mikenge centre uwo yasubijwe nyuma arimo kumanurwa ajanwa n'ubundi kuri zero aho yaje ateye aturuka zumvikane ko aksari nishi kandi n'umwanzi nado yari mwinshi yaturutse impande hafi ya zose ni mwinshi kandi ngo yahawe iminsi agomba kuba afashe Minembwe urumva ko barahawe iminsi 15 bakaba bafasheho plateau biza kubagora babahaye ikindi kiringo batagomba kurenza sinzi ngo ni iminsi 2 cyangwa 3 barimo kurwana biyahura ariko mu by'ukuri kurasa umuntu twaranabivuze udafite abahungira c'est pas possible nanone twibutsa abantu ko hashize iminsi 2 mu gihe cyatanzwe ngo cya CCLF cyatanzwe n'umuhuza ari we Lorenzo yavuze le 18 aujourd'hui nous sommes le 20 kandi ngabo ziwe ziri hariya nawe ziri ku rugamba ndetse nibagiwe no kuvuga amakuru kuko mu mirambo yabashije gutorwa hatoyemo imirambo y'abanyangola igera muri 12
abarundi bo ntuvuge rehibuzo ntuvuge iyo zigeze gakumanywa aho burijima imisozi ni intumbi gusa. Ariko mu byo hari umuturage wari muvuga hariya cyangwa se imbone yacu yatubwiye yavuga ngo n'ubundi nubwo aduyi bari mu mwirukane bakaba batubwira ati dusubire mu mihana yacu twavuyemo n'ubundi bizatwara igihe kuko umuntu kuhari ntibishoboka. urabona ko barya barasuye muri bidego bagaragaza kwambuka n'ubu abanyabidego ntibarasubirayo. Karingi rero bikaba bimeze gutyo, ariko aduyi akaba arimo gukubitwa nanone, kandi tukaba dufite amakuru kuko ubu tuvugana hariho nanone kandi Musada AFC yazamutse, kandi ntizamuye kuko abandi bahari bananiwe, ariko effective y'umwanzi yabaye myinshi cyane. 35,000 twabwiye ngo ni igisirikare cy'igihugu cyose, kandi n'ubundi si ibyo gusa n'ibindi birakomeza bizamuka. uriya mushasha wa Baraka wabaye vaye bazamuka umunsi, ariko nanone abasore bahetse isezerano bahagaze neza, bahetse isezerano n'ukuri n'Imana yabo. Rero agasha bahuriye nako muri Gakenke bashobora kuza kandika amateka yabo. Nanone kandi akaba ari indege zari zazamutse zo mu bwoko bw'amarekopiteri zihanitse z'abasoviete z'abarusiya, ziri mu bwoko bavuze ngo ni Super Puma, ni indege zikomeye cyane. Ariko amakuru dufite nuko zabashe kuraswa. Nanone kandi akaba abo twavuganye bavuze ko harashwe indege zirazo za kamikaze za drone zirenga 30 zirenga 30. Ndetse nanone kandi hari imodoka zabashe kurenga zishaka kuza. Urabona mu Mikenke hari umuhanda, amakuru dufite nuko hari imodoka zarashwe zagaragaza kuzamuka kuri 0 shaka ngo zinjire muri Wikisakuku zije zibashe kuza zifate za Mikenke ibyo bifaro bikaba byarashwe bigara muri 3. Noneho imbunda zo zafashwe tizigira ingano. Nanone kandi mu mbunda zatwiswe harimo nanone kandi BM y'Abatanzania, nanone kandi nayo yari mutunda iyo nayo yarashwe irasha irakongoka, ndetse bavuga kuko aho yaguyeho n'abasirikari bane. Byumvikane ko itari yonyine nanone umukolonel ifite ba chef na ba chef umukolonel kandi wari wasimbuye wa undi wari uyoboye Ibu nawe akaba yasize ubuzima bwe ku rugamba. Nibagize nagendaza kurisoma. Nanone kandi na wari uyoboye Mayimayi mwari bavuze ngo ntazamanuka, wazamanuka ari umututsi wese yashize muri Minembwe. Uwo nawe akaba rubanjirije atubanjirije. Nagira ngo umugabo w'inshuti yanjye twajyana ahantu twaca ahantu yabona umuntu ko mu Rwanda akamwitegereza nyine bimwe by'abantu umuntu ngo ni mwiza kwisura, agahindukira mu nakambira ngo bikojeje isoni ngo singuyu. Yabona umuntu mwiza ati none we kwisura, ariko nyine ubwiza bw'umuntu n'umutima. Yabona umuntu mwiza kwisura ngo aha intera hamwe ngo zikoreje ubusa ngo singuyu. Ariko mu by'ukuri abantu umuntu witwa umututsi twanavuze ko namwe katabaho, cyangwa umuntu wita umuhutu ushobora gutekereza kwica kumena amaraso ya mugenzi we, uwo muntu n'ubwami bw'Imana ntazabwinjira. Noneho nanone kandi twibutsa abantu ko ubwo bwoko butabaho bw'abatutsi n'abahutu n'amaklase sociale yazanywe n'abazungu. Akaba ari byo nanone uyu mugabo w'i Burundi duhora twamagana Neva cyangwa Evariste aje gukonkora Sadeke abesha abantu ko abatutsi bashaka gufata ngo Afrika propaganda zipfuye, Sadeke ikaba izinjiyemo uko. None ikintu gikorera isoni Sadeke kirasa abaturage batagira n'umuhanda mu Minembwe. Ndayishimiye ariwo waraye uhawe kuyobora Union Africaine cyangwa se African Union. Akigera wabonye uburyo yakiriwe hariya iwe, ndavuga ku kibuga cy'indege ca Melchior Ndadaye. Yaganira n'abanyamakuru aravuga ngo hari ingamba ngo bagiye gufata nk'ibihugu bya Afrika kugira ngo bafashanye babashe kugarura umutekano mu buryo bwa diplomasi. Ariko nanone hari abantu bigize twahebwe, abo ngabo nta kindi basabwa ni ukubarasa. Aho ashaka kuvuga ni AFC twirwana M23. Niyo mpamvu yatanze nk'abanyamakuru mu gihe bamubaza ati se kuvuga ngo uragarura amahoro mu buryo buri diplomatique cyangwa se bwa politique, kandi tuzi ko ingabo zawe zirasa abanyamurenge muri Minembwe bimeze gute? N'andi magambo yisobanuraga
ariko aribesha yabonye ko aricyo kibazo bagiye kumubaza ahita hazanye agisubiza sadeke si nabwo bwa mbere iza Angola yaraje kandi n'ubundi na Zimbabwe niyo tutaramenya ko na ushobora Tanzania kurimo. byose na Tanzania ariko barakubiswe igihe kimwe kandi basubirayo noneho izo ngabo wumva zirara muri Minembwe ni ingabo zashizwemo uburozi zibwirwa ko abanyamurenge atari abakongomani ziranabyemera aho hakaba hari abarundi bazi ukuri kose uretse kuba ari n'abakongomani bavuga ko atari abantu ni impyisi kuko ntiworya umuntu nanone kandi kwihanganisha umuryango uriya mugabo w'abanyabyinshi wari uvuye mu kiraro w'abanyamurenge munyamurenge d'abord agasangwa mu nka ze akicwa agatemagurwa aho abazarendo ngo bari basaze ngo baramurya iyo ni kawaida yabo cyane cyane ko banashonje hari nta biryo bafite imirima y'abaturage kugira ngo baze kwirya kwitema bagize udusoni niba ari abatanzania sinzi ariko rero rose babonye ko nta bantu bari kumwe nabo babatesheje bashaka kurya uriya mugabo baravuga ati inyama z'umuntu tuzaziribwa abandi tuzaba tuzirya ati twe ni ibisanzwe hano ico gihe umunyabwenge yagombaga kwibwira ati aba banyamurenge bahuye n'ibibazo muri we yagombaga guhita atahura kuko aba bantu ari inyamaswa rero nuko bimeze muri Minembwe ariko na amahoro isoko rya gatanu ryaremye niyo naringiye kukubwira ati dore video afande Rugabo afande Mavugo bari mu isoko ndabona abasaza bafite inkoni ndanabaziga benshi bagiye basaza mbayeruka basa n'abagikomeye aba bose ndabazi iyo video wanko yitunga hano buke wenda abantu batagiraho none reka nongeze urumuri aha ni muri Minembwe aba bantu bizeye umutekano w'ingabo zabo aha ni mu isoko rya Kiziba kubahazi bizeye umutekano w'ingabo zabo dushira mikoro kuri telefone declaration ministerielle y'ukwezi ya buri d'abord ni wikemede y'icumweru ababwira yuko ikorosa 180 bamaze gufata Minembwe ico ni ikinyoma reka tubabwire yuko nubwo intambara ziri mu nkingo abantu ngira ngo bari kubibona ko isoko ryaremye mama bacu barahari mama yambujana mumeze uti Minembwe yarafashwe se aha buri he ndi mu Minembwe bimeze gute hano mu isoko bimeze neza ntakibazo none se abantu bavuga yuko bafashe Minembwe ni biki abona ukira ni ikinyoma umuzo aje he sawa tuzora tuzavuga Minembwe muzuri sana wewe bimeze gute dada ko turava mu Minembwe mama wakora mwana wangu kagenda okay wenda turaza no kwishiraho nta kibazo turaza kwibaha abantu bayireba neza aho ni mu gatanu cyangwa se mu Minembwe centre aba mama bacu barahari mama yambujana mumeze uti Minembwe yarafashwe se aha buri he ndi mu Minembwe bimeze gute hano mu isoko bimeze neza ntakibazo none se abantu bavuga yuko bafashe Minembwe ni biki abona ukira ni ikinyoma umuzo aje he sawa tuzora tuzavuga Minembwe muzuri sana wewe bimeze gute dada ko turava mu Minembwe wakora mwana wakora mwana wangu kagenda abantu batubwira yuko Minembwe tugomba kuyivamo ngo leta yahagurukije amadrone tumaze kurasa zirenga 200 ubu nyine hari izindi 30 na 50 zeze zizamuka ariko nubwo zizamuka Minembwe tuzoyivamo tuzojamo hari umunsi w'isoko ntabwo isoko yabaye none se abavuga yuko twahunze tutakiba muri Minembwe leta ya Kinshasa yabivuga wowe urabivuga hiki ngahe mbwirira no muzehe bimeze bite Minembwe tumeze neza usibye ibitero bine biri mu nkengero hirya no hino za drone zisenya imihana zigasenya amashuri zigasenya ibitaro urabwira iki leta ndayibwira kuyamagana no kwemera yuko umutusi afite agaciro kimwe n'abandi bantu bose dukeneye amahoro dukeneye ubuvuzi dukeneye iminara kugira ngo natwe turonke abandi ariko Minembwe tuyirimo ahandi tuzaza arahandi rero tuje mama none se ko telefone bazifunze mukaba muri Minembwe bavuga yuko bidakunda mwebwe ni gute tuzokuma muri Minembwe tuve muri Minembwe kubera kuko bafunze za telefone isoko se kirarema ibintu tibiye bikunda ngahe tubwire bimeze gute tumeze neza mu Minembwe nta kibazo nyine abamayi bari mu nkengero za Minembwe ariko nubwo bari hafi yacu ntabwo tuzava mu Minembwe ntabwo tuzahava tuzahaguma leta kirasenya imihana kirabomba amazu
amazu yadushiriyeho no kudukundukira ariko ko turaguma tukigirayo nyine ariko ntabwo tuzava mu Minembwe turi hano mu Minembwe muri centre twari twaremye isoko nyine ya gatanu ko murabona abantu benshi nyine twari twaremye ntabwo dufite kuzava mu Minembwe leta mudukurireho drone zihazica abantu zatuma muzikureho bazihagarike kuravuga ibintu bya drone n'ibindi bibazo byose bibe bikoreka mu Minembwe isoko ngo ndirema ngo bafashe isoko bafashe Minembwe ibintu byose nikubwira abantu noneho turi mu Minembwe abajana amakuru y'iterabwoba abo n'abanzi bacu kimwe n'abariya bose bafatikanije twohereza ariya amadrone n'abariya abandi bose badukatiye iminara bakadushyiramo umwijima w'icuraburindi tukaba tubayeho nta bwisanzure kimwe n'abandi bakongomani ubwo turi abatutsi noneho icyifuzo cyacu turi muri Minembwe tuzanayibamo tuzapfira gushira nubwo amadrone ayica buri munsi inkomere zikaba zigwiriye amazu akaba yadushiranye n'ibyinga zacu muzava muri Minembwe ntaho tuzava kugeza wa nyuma none mwebwe muvuga iki Minembwe tuzoyivamo tuzoguma hano niho tuzoshira iyi leta itumara ni kuyibira leta y'ubwicanyi nous condamnons énergiquement le pouvoir de Kinshasa les criminels l'idéologie d'exterminer la population est vraiment dépassée. Ce n'est plus le temps de faire le génocide à Minembwe. Au lieu de sauver la population, vous ne faites qu'exterminer la population. Donc nous condamnons ça. Nous ne voulons pas la présence de ces FARDC qui viennent nous exterminer. Merci beaucoup. Quel message international? Je pense que les gouvernements congolais puissent expulser, rejeter les pouvoirs des Burundais. Les Tanzaniens et les Congolais. Les Tanzaniens, les étrangers, tous les étrangers. Les mercenaires au Congo qui nous tuent. Ces gens qui viennent nous tuer, ne voulons pas de ces gens-là. Merci beaucoup. Rero reka tuje mu isoko kugira ngo twereke abantu uko ibintu bimeze bahebagura bahebagira gute ariko erekana abamama bose bari mu masoko n'ibindi abamama leo iko le 20 février 2026 mimi ni afande Pisima Vugo saizi niko Minembwe niko na raia Pisima Vugo niko na raia tuko Minembwe isipokuwa vitisho ambao government ya Kongo inafanya kwa raia na kuendelea kuwaua, lakini raia nasema itabaki kabisa na Twirwaneho kwa sababu Twirwaneho ndo anaona ambao jeshi hao ambao iko na walindia usalama. Mzee, unaona namna gani kwa hali ya Minembwe kuleo na vitisho ambao government ya Kongo iko nafanya? Unaweza ambia watu ambao wanakufuata, unaweza waambia namna gani? Watu wenyewe wananifuata wazidi kukaza roho, wazidi kabisa kuomba Mungu, mkono wa Mungu uko juu yetu. Ingawa guvernema yetu ya Kinshasa ili tuboikote tugeukia mgongo, lakini Twirwaneho tutaiunga mkono sababu kwenye iko inatulindia usalama. Na kama tungali tunapumua ni juu ya Twirwaneho. Sasa hiyo jeshi ambayo iko natoka Kinshasa, hiyo jeshi ambayo ya FARDC ambayo inakia na Warundi, inakia na hizo Interahamwe ambao zimetoka Zambia, inaleta hizo jeshi wa Tanzania, unaweza ukasema nini? Wanakuja kuwauia na wauia nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu nyinyi ni watu gani? Ndio maana wanapenda kuwaua. Kuwa wazi, sema tu watu wakufuata wasikie. Ile yote tuko tunaona chanzo cha ile mambo yote ya kuleta maforce étrangère ni gouvernement ya Kongo. Gouvernement ya Kongo tafadhali itoshe wale banani maforce étrangère batutoke hapo hapa Minembwe. Okay, zile Interahamwe ziko zinakuja kuua wazee ba FDLR kwa sababu wao ni Batusi, kwa sababu wao ni Wakongomani ambao wanaongea lugha ya Kinyarwanda. Ndio government ya Kongo iliungana na hiyo government ya Burundi. Burundi inaleta ile mambo yake ya Kihutu na Kitusi na ileta Kongo. Hiyo mambo ya kukuwaka Kongo. Wanasema hivi Minembwe kuna kabila nyingi sana za Watusi, ndio maana wanaleta wale Warundi na hizo FDLR kuja kuua wababa zetu, kuja kuua watoto zetu, kuja kuua ngombe zetu, kuja kukata mimea yetu, kuja kutumaliza Minembwe. Lakini mpaka saa hizi tuko na raia ya Minembwe inasema haiwezi kaenda fasi, itabaki nyuma ya mgongo ya jeshi lao ambalo linawalindia usalama, jeshi la Twirwaneho ambalo linaongozwa na jemadari wetu, nyinyi wote mnamjua, na kupitia koordinata yake ya Kamasa. ngire ngo iyi video ije nyuma yaho Ntigonza yabesha isi yose kuko ngo abanyarwanda abo yonetse Twirwaneho kuri we
ko ngo babwiye abanyamurenge bose ngo ntibahambire imizigo ngo bagende urugamba rurananiranye ndetse akaba ashaka gusigiriza ngo ntibabuze imbaraga zo kurwana ngo nizanzira igihumbi iziyenzira igihumbi ndigonza ushaje nabi yarabikwiga kuri shebuja muyayaga bari mu guhura uko bashaka ngo bamuhe agaselfie bakabona muyayaga ari muyayaga yatangaje mu Minembwe barayifashe centre bakabona muyayaga ari we ufite ukuri kuruta ukwa Colonel Rugabo kandi ari uri mu Minembwe undi yibereye muri Burkina ari kumwe n'abakuru bari kumwe n'abashiki be na banyina wabo mu by'ukuri ako usanga ariko Kongoro yari yamubwiye cyangwa Kongoro n'abarya ari menge hari imigambi yamufitiye twavuze ko agara tuzagasenya umunsi yego ariko mu by'ukuri mu ncamake nuko hiriwe bimeze kandi abantu bagende batuze abantu bahumure bizera ingabo zabo n'ubwo bwinshi bwaduye bwarenze ariko harimo gukubitwa kandi amakuru dufite nuko hari ingabo zigeze mu mikarati za AFC aya makuru twayamenyeka ariko bikose zashitse kandi ibu nyine zigenda nka zashitse zigenda nk'umuyaga ataza kuvuga ngo baracari aho wari mu karingi bashobora guhura n'ibibazo nanone kandi zikaba zirimo n'imvukire za hariya zizi kara karere rwose abo ni abagabo barimo bamwe baratabaye muri M23 twese abantu kuko hari ingabo zatwirwaneho zatabaye kera muri Nord Kivu rwose intambara zikiri kure cyane rugikubita bakiri za Bunagana hari batabaye rero muri bo akaba none harabazamutse muri izo force zazamutse harimo imvukire zari iwacu ndetse nizo muri Nord zose muri rusange muri Nord muri rusange n'abakongomani muri rusange ubu dufite naho muri West rwose dufite naho muri West abakongomani bari conscient bazi ko igihugu gipfuye barimo gutabara maniye makoneri muri West nanone kandi dushimira urubyiruko rw'igoma rumba kwinjira igisirikare buri munsi muri Nord Kivu za Rucuru n'ahandi bavuga ati nibwo tukibona igisirikare nanone kandi ura muyobozi wa komisiyo ya Union Européenne ushinzwe ibikorwa ndetse n'ubufasha muri Union Européenne umugore bita ngo ni Haja Laibibu nuvuga ngo uyu mugore azwiho kuba yari afite resistance nako si resistance yari afite uburyo bwo gufasha indirectement interahamwe ndetse na kuningabo za coalition intambara zirimbanije rwose ariko nawe ngo yageze igoma agira bikezi bamweretse ingabo za FARDC zigera nka 300 zarashwe ku rugamba zibabaye cyane ziba kwitabwaho bamwereka abana FARDC yarashize mu gisirikari bakuyemo bamwereka abagore FARDC yasize iviole bamwereka abagore FARDC yarashize mu gisirikare ku ngufu ni byinshi ngire ngo abantu baza kubikurikirana ariko aravuga ati suko narinzi ko bimeze yego tukomeza n'ubundi n'amakuru yacu turi hafi no kuyasoza nabonye umuyobozi mukuru wa AFC Colonel Nanga iyo nkuru wayisoma urayifite aho wayisoma ndetse n'umuvugizi Lawrence Kanyuka nawe yabivuzeho bamagana n'ubundi ibi bitero bikomeje kugira kwibasira ubwoko bw'abanyamurenge aho ndahandi ni muri Minembwe yego ni inkuru yanyuze ku gihe cyangwa se kuri Twitter y'igihe iragira iti umuyobozi w'ihuriro AFC Colonel Nanga yatangaje ko rigiye kurekura abantu benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo abasirikari barenga 230 abazalendo nabo mu miryango yabo abazalendo baratashe none kandi hari abandi bashobora kuba barajoininze training za Rumangabo biyemeje gukora igisirikare cy'umwuga rwose abo barahari ni benshi ndetse muri bo analema zamaze kugera kuri tere zihaye zizamuka ziri ku rugamba rero AFC rero n'ingabo zayo ibyo bakora byose ni ibintu bifite isuku ni ibintu bifite isuku nuko bimeze kabisa nanone kandi tukiri mu mujyi wa Goma Nord Kivu ya muri Nord Kivu nako Masisi haravugwa intambara Masisi haravugwa intambara mu nce zigana ziherereye aho rwayahurira na za Kalehe bari muri Nord Kivu Sud Kivu na Nord Kivu aho byenda guhurira ariho hariyo nanone
ya kariyeri ikomeye miniyere ya Rubaya aho ngaho mu mashyamba habereye intambara ikomeye cyane ku buryo bw'ije intambara ikirimo ni twavuze ko ubushize ko mayimayi zahoraga zitera muri kariya gace cyane cyane zije gusa n'izinyaga ndetse n'amafidelere bashaka kwambura abantu urabona ko hari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kwiba imyaka n'ibindi nk'ibyo ariko bikagaragara ko noneho hari ingabo zinjiyemo za FARDC intambara yabashije kuza mu buryo abandi batari biteguye ariko nanone kandi babakira mu buryo bukwiye bwije barimo kubakubita muri akise zose bikaba binavuga kuko zino ngabo zishobora kuba zaraturutse za Walikale zikaza kwifatikanya na FDLR zasigaye ari amashamba na mayimayi babasha kwirema bakora umutwe wa gisirikari ariko mu by'ukuri fande yarahasuye ejo bundi ubwo chef d'état major bitewe nanone n'uwo mutekano muke bagenda guhaboneka aja kuhareba woni General Sultan Makenga avuga kuko agiye kwakorera umuti urambye yego nanone kandi n'abatembo bari mu bice zepfo bakavuga kuko badafite umutekano bitewe n'ubwibyo bakorerwa na FDL imirima n'ibindi n'amatungo ubwo afande areye kwarebagira ngo arangize ikibazo gihari kigenda kigaruka ni kari agace gasigayemo intambara gusa za Masisi nanone kakaba ari agace kiganjemo mayimayi na FDL zagiye zisigara zitahunganye n'abandi igihe bahuze baje za Bukavu noneho bakaba barimo kwashakira umuti urambye noneho ubwo bumvise ko FARDC zakoze yaso zibaza Walikale n'amashamba yo za Walikale aho ziri zikaba zihuje nabo igiye kuba intambara ariko nanone kandi barayisinda kuko bafite muri gahunda yego nuko bimeze muri Masisi ariko ahandi hose ni amahoro yego nuko bimeze muri Nord Kivu narimo mbona amafoto atandukanye ya wa mugore cyangwa se umuyobozi wa Union Européenne hajya ni bavuze ngo yitwa la commissaire de l'Union Européenne yari muri Nord Kivu yakiriwe n'abayobozi ndabona ari kumwe na Kodo Konenanga ndetse n'abandi bayobozi politique batandukanye bari hariye muri amuki yego hanyuma rero kugenda tugana ku musozo w'amakuru yacu ni ayahe makuru yandi ari kuvugwa hirya no hino bwana Dr. Dusoza hari agakuru nari mbonye hano kavuga ko imirambo yabaye myinshi cyane aho kumwijoro wa Mukoko basize bataye intumbi nyinshi cyane ariko twari twayavuze amakuru ahari n'icibwa ry'undi mugabo yari asanzwe yaravuye mu bwoko ariko urumva ko tuzi ko afitwe n'umuryango ariko ubu tuvugana n'umuryango uramukarabye umuryango uramukarabye habe ni kanisa garyo ntibaheruka kanisa garikorana n'umwuka wera cyane none se kanisa rikorana kuri n'umuryango urareba n'umuryango n'ubundi muryango n'Imana y'uremye ukareba se ukabona ko ni Rugari Emile urabona ko yaraherutse kuba yakuzuzwa wenda mu itorero reka Rugari ariko ndamubona abanyakagara bamushorera muri pasiteri wabo ndango njya kanisa ziri hari jana abandi Siyoni amakanisa ni menshi iryaba wenda ntiri harija mu ijuru muraba neza muryango ndashaka tuvuga reka tubivuge ko babishize no kuntu umuryango wa byinshi biri officiel uwo ni byinshi hose kwisi ndagira ngo na za Masisi haramunya byinshi wese yumve ko Rugari atakiri wabo mu buryo bw'imikorere yabo munyabyinshi wo muri Masisi yabo mu Rwanda yabo ni igicibwa cyabo munyane magambo no kuvuga ngo ico munyabyinshi wo imurenge yafunze n'abandi banyabyinshi bose kwisi bagifunze murabona neza muryango wa byinshi USA ibona handi hose dufasha akakanya kugira ngo tubageze imyanzuro ihinye y'inama y'ubuyobozi bw'umuryango wa byinshi muri USA iyi nama yateranye ku itariki 16 ku kwezi kwa 2 2026 igamije gusuzuma ingaruka n'imyitwarire y'umuvandimwe wacu Rugari Emile ku muryango wa byinshi ndetse no mu bandi bose bashobora guhungabanwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi niyo myitwarire cyangwa amagambo yiwe nyuma yo kungurana ibitekerezo kuri iyo myitwarire ndetse n'imvugo zikomeje gukoreshwa n'umuvandimwe inama yasanze ibyo akora n'izo mvugo bihabanye n'umuco ndetse n'indangagaciro z'umuryango wa Kinyamurenge cyane cyane indangagaciro y'ubufura no kubahana dushingiye rero ku myitwarire
isigasira ubumwe bwacu, ubwo n'ubumwe bw'abakongomani umutima dushingiye ku ataduhisha ishema ubona umuryango w'ababyinshi, dushingiye ko umuvandimwe yagenderewe kenshi ariko akaba agikomeje gukora ibyo bikorwa cyangwa se ibyo abuzwa. Ubuyobozi bw'umuryango bwafashe icyemezo cy'agateganyo, urumva ko aramutse ahindutse yagaruka mu muryango cyane. Iki ni icyemezo kiri cyiza cy'umuryango gira imbabazi, ni proposition ahubwo ndetse arashafite amahirwe yo kuba ni ihagarikwa ry'agateganyo, ni ihagarikwa ry'agateganyo, ni ukuvuga ngo ni provisoire. Rero ubuyobozi bwafashe icyemezo cy'agateganyo cyo kuba bumuheje mu bikorwa byose by'umuryango mu gihe bugikomeje kumuganiriza no kumusaba kwisubiraho. Aramutse asabye imbabazi bamugarura mu muryango. Nanone kandi bavuga ko icyaha ari gatozi. Inama yanzuye ko icyemezo kireba Rugari Emile wenyine, ubwo abana ntibarimo n'umudamu ntarimo n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe ntibarimo, umuryango wa byinshi. Perezida araho ngaho aje nanone kandi asanga abandi babiri baciwe, Dr Oscar ndetse na journaliste n'umunyamakuru wabo, umunyamakuru w'utwitsi w'Akagara Emas Muhizi, nawe udaheruka mu muryango w'abanyamurenge. Ubututsi bwo barabwihakanye Gerengo ndetse no kwa byinshi, ariko tukaba dufite amakuru kuko bashaka kwihakana ikintu cyose. N'ubunyamurenge barihakana ubututsi z'ubunyamurenge bwo barabufite neho tubura umunyamurenge rwose, wihakanye twirwaneho tubura umututsi, wihakanye twirwaneho habe n'umukongomani tubura umunyabyinshi, afande general utuyoboye ni umunyabyinshi. Numara wowe uze ngo umugabo urara udasinzira ku bwacu, turanamushimiye by the way, udasinzira ku bwacu, wikoreye abanyamurenge bari mu gihugu akikorera na diaspora ayishakira ubuturo, impunzi ziri hanze y'igihugu kandi arizo nishi. Rero turamushimiye. Nanone kandi tukiri ku Kagara, reka twamagane imvugo z'umugabo witwa Ntigonza zarutse ziyahamura abantu. Ni ukuvuga ngo Akagara ko karakoresha media cyane ubu kuruta ibindi bintu byose, aho bazana ibinyoma bakabishira mu bantu. Ni audio ndende ariko wenda twategera agace gatoya ko impamvu z'amasaha twirwaneho ngo ibwiye abantu gusohoka muri Minembwe ngo bace inzira ngo yagahwera ngo baseruke ngo za Rugabano ngo binjire za Marundi ngo baje mu Rwanda kandi ngo twarababwiye ngo nizanzira mu gihugu iziye nzira igihumbi ngo abanyabyura ngo nuko ngo byagenze. Abanyabyura inkotanyi zabakuye mu kaga, twaranababwiye ushize ngo bazabitubwire muri commentaire niba inkotanyi zitaragize umumaro ku banyabyinshi ngo ku banyabyura sorry tubone commentaire z'abanyabyura hano batubwire niba inkotanyi kubagoboka hariya zikabakura muri kaga bari barimo bitari ngombwa aho bari bagoswe n'interamwe kandi n'abazimbabwe bisadeke n'ubundi kandi gose abanyaminembwe. Ariko mu by'ukuri babonye utuvideo abaturage baratuye ko baragurisha inka, ko baragurisha imyaka, ni amahoro. Yego, aho ni nyuma twari tuvuze icibwa ry'abo bagabo, sinzi iyo audio wenda turaza kuyikora mu ntuza ya kabiri. Icibwa ry'abo bagabo babiri twari tuvuze Rugari Emile ariwe ni Rugari asange Oscar ndetse na Emas n'abandi baciwe bukiri mu buryo butari. Ahubwo reka dukangura indi miryango. Naringize ngo dusoze inkuru yize kuba conclusion. Ni nyuma yaho abantu barabibonye, nyuma yaho General Masunzu, Lieutenant General Masunzu yafunzwe akaza gufungurwa, ubu akaba araryamye muwe ni bwango ni Centravail Kinshasa bishuya cyinshi. Nabonye Kinshasa ari muri Chanel be na ndite uvango General ashaka ari muri aya gusa kuko ari munzu anze nanzu na ventilateur Kinshasa arashuje cyane. General akaba ari disporero atanafite no gusura mu kazi vuba, ni makuru dufite siwe gusa, siwe wenyine na General mugenzi we ubone Gasita uwo dushinja amakosa menshi cyane ubwoko bwacu tutavugira no kuri kamera. Nawe ni dispo araryamye mu nzu nawe mu Kongomani wiwe cyangwa se kuri Agasitaga yaragiye gushaka neza, kuri yagushakana n'andi moko nibyo cyane ariko ntibabigiye gutuma agamba nubwo kubera ubwicisho. Nzano mvavuga ngo abahungu cyangwa se abagabo ngo bazabareba ko basebuko cyane yararengutse iwe none yararengutse. Uzi kwanga kwa so
ukagera naho bica naho wica kugira ngo ushinge ukabona ngo sinke wongera no kubabona bapfe bashire gasitara dutanga iciza nuko abo yakoreraga nabo bamwirukanye yavuye hari tumva atabona nicyo kintu naza gushimira amakana uzuko yacitse ijoro akinjira mu aceka vimvira akajabuka i Burundi akura indege ya Kinshasa auze James ngo fyeka ngo atamufyeka ariko gasita ngo naho James fyeka aduye abandi ko bagwana na drone wowe gahunga fyeka ariko gasita dukorera igitangaza yego dukomeje rero sa yangwanye yabo ndavuga wa pratikaga umugambi mibi nta wundi ni Koboyi na Murigantama bari hariya Murigantama we arasa n'ufunzwe i Burundi naho Koboyi amakuru dufite nuko agenda gusaba imyaka yananiwe guhungana n'abandi ngo yike ku mushasha nanone kandi kutizera umutekano we n'isura ye tabajemo yaheze mu kibira nanone mu bana bake yari afite hari abo twirwana yabashije gufata amateko bari iwabo ikintu arimo gukora ubu nyine ni ukwiba ibigori n'ibijumba yego Koboyi amaze ibijumba nanone tukiri ku Kagara Nyamusaraba ari Burundi asa n'ufungishijwe ijisho kimanuka ni uri Bugande yasubiye mu nkambi ayitwara yavuze amakuru kuko yavuze kuko nafata gatege ashaka gufa iyo nkuru ni nziza rwose n'abandi babitekerezeho nanone kandi twababwiye amakuru y'Akagara y'umuhungu witwa ngo ni Nzanyamahoro Mafege wavuze ko azarasa abayobozi ngo b'amahoro ngo cyane ko ari mu gihugu ngo cemerewe imbunde ku baturage amakuru dufite nuko yaguze imbunda Kalashnikov ifite magazine imwe mbona ashasha Kalashnikov iri muri butu ni modoka ye ndetse ngo agenda yerekana abantu ati narayiguze ngiyi ariko ntaco yakora nanone kandi tumusaba kugaruka murongo kuko bira twavuze ko ari ibisazi Akagara ni ibisazi bifata nka biriya bifata imbwa yego nibagaruke nanone kandi abegereye abasenga bakomeza bereka Imana binde bashobotse nk'uvuga ngo arisha umunyamurenge baragiye gupagasa bose hari muri Amerika amuzize ibitekerezo bye ubundi mugenzi we bagomeze gushakirwa n'abasenga bariya bacu na shamburi ashobora kuba afite ibiyeko biri mu mutwe bakabikuramo umuntu abona nuko bazabikura bigasubira buriya ni Imana yonyine yokura igakura barangiza akamujana kuri iki kibazo si ibiheko ikibazo ni ikiri ku mutima yaza mujana icanje yego ngayo nguko rero amakuru yaduye cyangwa se Akagara nuko naho byifashe ibakomeje gusambagurika ndetse no gucikanwa usibye ko batsinzwe cyo kimwe na Wazarendo batsinzwe burundu gusa banze kwemera ko batsinzwe ariko kandi bazagenda bavyemezwa n'umugere nk'ujya mu moto ni vuba nyemerera bwana Dr. Kweli impamvu z'umwanya dusoreze amakuru yacu hano kugira ngo abadukurikiye n'ubundi tuze kubaha umwanya wo kugaruka muri studio mu kanya kugira ngo tubagezeho n'ayandi ari kuvugwa cyane ku murongo w'urugamba yego nakagaruka turabashimiye mwe twabanye muri aya makuru nanone mukomeze mutwereke mukora subscribe kuba tarayikora n'abayikoze muduza mudufasha gusangiza abandi ibiganiro mukora ico bita share mu Congereza cyangwa se partage mu Gifaransa nanone tubibutsa ko kuri mikoro mwakumwe nanje Chwera Alex Mvunabandi kuva ku Rubunga TV na screen zanyu murabona uwo ni Joshua Mugisha Medale kuva ku Nseko TV shalom